Okay guys, muri video ngiye kubereka uburyo nkoresha CapCut, uburyo amavideo yanjye yose nyakoresha CapCut Pro. Amenshi mu video nkora uburyo nyakoresha CapCut Pro, ndetse video yanjye namara kuyikora nkaba nayikora muri CapCut nishyuye, nkaba nayishyira ku mbuga zigiye zitandukanye. Abantu benshi barikoresha CapCut babona bagenze CapCut Pro gasanga video yabo barayikoze ntibayirangije, kandi mu by'ukuri hari ukuntu video yabo babasha kuba bayikora muri CapCut batayishyuye, kandi mu by'ukuri bakoresheje CapCut Pro. Ukoresheje CapCut Pro bahita bakwiza amafaranga. Nanjye rero muri video ngiye kwereka uburyo mbigenza, uburyo nkora video zanjye nkaba nazikoresha CapCut Pro, nkaba nakoramo video yanjye nkarangiza kuyikuramo nayishyuye nkayikuramo ku buntu. Ikintu cya mbere uraza gukora, reka tubanze turebe ino video ntabwo twayijoininga CapCut Pro. Ubwo nukora Pro hariya export birahita bikundana. Ngiye kwereka rero uko uraza kujoininga CapCut Pro none tukaza kuyikuramo tutishyuye. Uraza hano muri utu dufisha two hasi, reka dushaka ahantu wenda tujoininge CapCut Pro, zo turebe mu bintu birimo hano, tuza hano turebe tujoininge wenda CapCut Pro kwa tuno, wenda reka tureba akantu kamwe cyangwa reka turebe muri utu tundi turebe tujoininge CapCut Pro. Reka dukande kwa kano wenda kano ka lip signing tugakandeho, kandi tujye kujoininga CapCut Pro dushyiremo generate, birasa ko tutegereza gato tuganza tukajoininga CapCut Pro. Enter what you want the person to say. Ya nitumara kujoininga CapCut Pro urareba hari hejuru ikibikwereka, urareba hari hejuru, hariya hejuru hano hari tuno tuntu tumeze gutya, tuno kano kantu kameze nk'akadiyama kano niba kwereka ko joininze CapCut Pro. N'igihe abanditseho ngo Pro niyo wajoininze. None tugiye guhita tuza hano dukore export turebe video yacu. Reka dukore export turebe, turaza hano dukore export ntabwo byari dukore export nk'ibisanzwe. Video yacu irangiye, tugerezeho gato, uri kubona ko isatwe ngo join CapCut Pro, bivuze ngo twajoininze CapCut Pro. None dukanda hano ngo join CapCut Pro, twakande uri kubona ko yatubwira ngo kwezi amafaranga twakwishyura bitandukanye. Rero wowe ntabwo urabyitaho, urahita ugaruka inyuma muri CapCut yacu. Numara kugaruka inyuma muri CapCut uraza kubona kano kantu kameze gutya, kano kari hano gutya. None urangiza uraza ugakandeho gutya video yacu yitambike. Okay, video yacu nimara kwitambika turaza hano hejuru haba hari kantu ka screen record, kano kantu kakari hejuru ka screen record kano nusanga katarimo uraza kandi hano kugakereyo gutya, kandi hano kugakereyo ukarebe ukazamura. Ariko ngiye ko ngafite uri kubona ko ngiye kari hano gutya, ndahita ngakandaho recording video yacu kuko twajoininze CapCut Pro turi kugira ngo dushaka uburyo turaza kuyikuramo recording video yacu. Video yacu nitumara kuyikodinga turakanda kano tugaruke gutya, none tuhita tubivamo bino byose, ubwo turaza ko twagaritsa screen record tubivamo, twongeye twinjira muri CapCut bundi bushyashya. None twinjiremo gutya muri CapCut dukora new project, turaza gutya dukora new project, turaza duhitemo ya video yacu. Dore ni iyi ngiyi tumaze kurikodinga na screen record, tuyemezemo banze ijye muri CapCut, tuyemezemo tubanze dutegereze gato banze ijye muri CapCut yacu. Uri kubona ko nimara kugeramo kakantu hano hejuru batwerekaga ko twajoininze Pro kamaze kuvamo gutya, niko tugiye kujya twahindura video yacu. None uri kubona ko hano hari bino bintu biri hasi gutya bigaragaza ko twaturi kurikodinga. Tubanze tuza dusibe logo ya hano inyuma. Uri kubona ko tujya no guhagarara screen record bya biri kugaragara.
tukande kuri video tubanze kugira ngo video yacu imere neza, tubanze dusibe kano kantu gutya, kano kari hano. We guys bishobora guterwa na Pro High Animation ugiye kujoininga, ugasanga ubwira ngo wajoinitse Pro cyangwa ibindi bintu, ugasanga wakoze muri background kuri bamwe na bamwe, ukande delete. We byaterwa na Pro wajoininze, ubwo ni buno buryo wabigenza. Na hano tuyisibe, iyi ngiyi isoza playing turebe. Playing hano twari twamaze kwihagarika, naho turaza tugire gutya tuhasibe gutya tuyisibe. Okay, ntari bireka dusigarane video imeze utya. None uri kubona ko bino bintu uno murongo cyangwa se kano karongo kagaragaza igihe cyari kugenda nako dukeneye kugakura. Turaza gutya dukande kuri video yacu, tuyikandeho, no tuze tuyikoremo gutya, dusa nk'abari sizinga gutya, tuzana gutya gutya. Uri kubona ko karahita kagenda gutya, uraza ukore neza kagende gutya gutya, tayari gutya kakamaze kugenda gutya. Video irahita iguma gutya. Nurangiza video yawe nimara gukomera gutya, umaze kuyisizinga, uri kubona ko video yacu imeze neza. Kandi byaterwa guys na Pro, nuko ari ingera ari yo Pro nakoresheje, ariko we byaterwa na Pro wifuza gukoresha. Ukaba ndakubwira ngo join Pro wahita ubikora ubwo mwa buno buryo. None uri tuza nk'ibisanzwe, ukande kuri export hejuru video yawe, ukande kuri export. Uri kubona ko ntago batuye ko twajoininze Pro video yacu aka kanya. Video yacu irahita ijyaho, nta kintu twiriwe twishyura. Abantu benshi zino video zajyaga zigora. Guys, nimba uri mushya kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe, ufungure inzogera nimba wifuza kuzajya ubona izindi nyinshi zagufasha kubijyanye n'ibi, cyane cyane bijyanye na CapCut. Nimba uri kubona ino video hari ikintu yagufashije, ukande like. Nimba ari ikintu ushaka cyandika muri comment. Tuzabonane muri video y'ubutaha.